سلام میفرستم به بینندگان عزیز رادیو زودی، به همه اونهایی که بازم در این صبح بر وقت ما رو تماشا دارن و منم شعله گل خوجه که در روبروی شما هستم در یوتیوب و در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در این شبکه اجتماعی و تشکر میگم برای که ما رو همراهی دارید. امروز 8 نوامبر است و در پراگ هوای ما را 7 است، در دوشنبه همین لحظه ساعت 11 هست و در روسیه ساعت 9. و چون همیشه شروع میکنم از باد و هوا، در پراگ هوای ما امروز ظاهرا کم ابر و بباریش است و گرمی روزانه 13 درجه را تشکیل خواهد داد. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوا ابرناک است، همگی 4 درجه گرم پیش بینی می شود که بگاهی روزی باران میبارد. امروز در تاجیکستان هوای بارانی پیش بینی شده است. طبق پیشگویی آب و هواشناسان در دوشنبه دومین روز 14 درجه گرم می شود. خب اکنون رو میارم با خبرهایی که در دست دارم. منابع رادیو زودی خبر دادند که شب 7 نوامبر در زندان نظامش سنگین شهر خوجند واقع در محله 16 و نزدیکی اداره بازرسی دولتی اتومبیلی شورش به عمل آمده است. درباره سبب‌های شورش معلومات دقیق در دست نیست. منابع رادیو زودی گفتند که بر اثر زد و خورد تلفات جانی هست. نیروها زود به جای حادثه سفربر شده و آشوبگران را پخش کردند. آنها اساساً با سلاح سرد حمله کرده بودند، افزود یک منبع. همصحبت ما گفت حالا مقامات به تحقیق حادثه شروع کردند و سبب‌های آشوب زندانیان و تعداد زخمی‌ها و افراد بی‌ضرر گردانده شده مشخص خواهد شد. در مورد اینکه آیا کسی از محبوسان فرار کرده است یا نه اطلاعی در دست نیست. یک منبع دیگری آگاه از حادثه گفت حالا تعداد زیادی نیروهای انتظامی در ولایت سوخت به خدمت شبانه روزی جلب شده، مخصوصا در دروازه‌های ورودی به خوجند فعال گردیدند. مقامات رسمی هنوز در این باره چیزی نگفتند، اما نوبتدار اداره زندان‌ها در شهر خوجند به رادیو زودی گفت مقامات بانگ خطر اعلام کردند ولی تیرپرانی و فرار محبوسان نشده است. او گفت بانگ خطر به نوبت اول به افسران و کارمندان همه محبس‌ها که زیر نظارت این نهاد از داخل دارد و آنها در حالت آماده باش آورده شدند. نوبتدار جزئیات آن را که چه عمل‌های در دایره این بانگ خطر راه اندازی می شود و تا کی دوام می‌کند بنابر مخفی بودن آن آشکار نکرد. تنها گفت در زمان چنین بانگ خطر و به حالت آماده باش آوردن افسران ریاست نظارت محبس‌ها و خود زندان‌ها را عملی می‌کنند. در گذشته بعضی از محبوسان تلاش کرده بودند که از زندان شهر خوجند فرار کنند. تنها در سال 2016 2 مورد فرار محبوسان از زندان رقم 3 خوجند ثبت شده بود. بعضی از این محبوسان هنگام فرار کشته شده، برخی دیگر پس از مدت بازداشت و زندانی گردیدند. پر سر و صداترین مورد فرار از محبس‌های تاجیکستان که با برکناری رئیس وقت کمیته دولتی ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونان او انجام یافت. فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه آگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفر آنها در مجموع 1 سال و 3 ماه طول کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 نفر دستگیر و 7 تن از فراری‌ها کشته شدند. درباره سبب‌های آشوب و همین گونه تعداد احتمالی قربانی‌ها در شب گذشته در زندان خوجند منتظر باشید. در دوام روز در برنامه خبری حتما برایتان بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. عبدالسلام سعیدов ساکن شهر کولوب که برای اشتراک در مرافعه گمانبر در قتل دختر 5 ساله شویدا تیلوزاده ماه آگوست به مسکو رفته بود به تاجیکستان برگشت. سعیدов بعد پیشنهاد 10 میلیون روبل روسی که پای در پای از سوی خانواده پرنفوذ الکساندر سیومین صورت گرفته است تصمیم گرفت موقتا به وطن برگردد. عبدالسلام سعیدов چهارشنبه 7 نوامبر در صحبت با رادیو زودی گفت او 3 روز پیش به تاجیکستان آمد و تا روز مرافعه نوبتی به روسیه می رود. سعیدov گفت خانواده پرنفوذ الکساندر سیومین که در قتل دخترش متهم است به نزد همسایه ها آمده در اول به او 6 میلیون روبل روسی پیشنهاد کردند تا گناه را بخشد. او میگوید پاسخ رد گرفتند و مرتبه دوم آمده 10 میلیون پیشنهاد کردند و این باعث شد که او با حمایتگرش مصلحت کرده به تاجیکستان برگشت و دیگر او را نبینند. عبدالسلام سعیدov گفت که حدود 3 مرتبه با او
пул пешниҳод карданд ва ӯ ҳар маротиба дар посух мегуфтааст ки номусашро ба миллионҳо рубл бошад ҳам фурӯхта наметавонад ва бояд Александр Сёмин ҷазояшро бигирад ва ин хабарро бояд ба сари қабри духтараш бурда расонад ки қотилаш ҷазо гирифтааст. Падари Ҳувайдо Тиллозода дар ҳоле ба Тоҷикистон баргашт ки додгоҳи шаҳри Серпуховаи Подмосковье рӯзи 22 октябр муҳлати ҳабси пешакии Александр Сёмин гумонбари куштори ваҳшиёнаи тифли тоҷик Ҳувайдо Тиллозодаро барои як моҳи дигар дароз кард. Ин марди муттаҳам дар таҷовуз ва қатли духтари 5 сола то 22 декабр дар боздошт хоҳад буд. Сабаби дароз кардани муҳлати боздошт дар он аст ки муфаттиш гуфтааст то ба ҳол натиҷаи ташхиси рӯҳии Сёмин омода нашудааст. Аммо вакили мудофиаи оилаи Ҳувайдо Тиллозода мегӯяд ҳатто дар сурате ки натиҷаи ташхис нишон бидиҳад ки ӯ яъне Сёмин рӯҳан солим нест, вай аз ҷавобгарӣ озод намешавад. Зимнан Ҳувайдо Тиллозода 22 июл дар шаҳри Серпухова ба таври бераҳмона аввал таҷовуз ва баъдан кушта шуд. ҷасади ӯро каме дуртар аз маҳалли зисташон дар як борхалтаи варшӣ пайдо карданд ва ин куштор то чанд муддат дар сархати расонаҳои Тоҷикистон ва Русия қарор гирифта буд. Парвиз Турсунов, футболбози собиқи тими Хайри Ваҳдат аз Беларус паноҳандагӣ хостааст. Ин футболбози 43 солаи тоҷик бо риши дароз дар Тоҷикистон шинохта шудааст ва дар ватан ба ифротгароӣ муттаҳам аст. ӯро моҳи сентябр дар Беларус боздошт карданд. Фаъолони ҳуқуқ мегӯянд дар сурати истирдоди варзишгари тоҷик ба ватан ба ӯ шиканҷаву бадрафторӣ ва зиндон таҳдид мекунад. Созмонҳои Human Rights Watch, Анҷумани муҳоҷирони Осиёи марказӣ ва Кумитаи Норвежии Ҳелсинки рӯзи 11 ноябр бо ҳимоят аз Турсунов изҳорот пахш карданд. онҳо аз мақомоти Беларус даъват карданд ки дар ҳеҷ сурат Парвиз Турсуновро ба Тоҷикистон истирдод ё ихроҷ накунанд. ҳоло бинобар он ки Парвиз Турсунов дархости паноҳандагӣ намудааст, масъалаи истирдоди ӯ ба ватан то 40 рӯз мавқуф гузошта шудааст то ин ки дархости ӯ баррасӣ гардад. Турсунов 7 соли пеш барои риши дарозаш аз ҳайати тими Хайри Ваҳдат берун андохта шуд ва таври хонаводааш мегӯянд 7 соли охир дар Дубай ва Туркия зиндагӣ мекард. ин хонаводаи иборат аз зану шавҳар ва 4 кӯдак озими Аврупо буданд. мақомоти Беларус Турсуновро дар фурудгоҳ боздошт намудаву зану кӯдаконашонро ба Украина фиристуда. хуб, бо арзи сипос ба ҳамаи он азизоне ки ҳамин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд ба Озодӣ видео канали Радиои Озодӣ ва ҳамин ҳоло моро тамошо доранд. тақдими хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон аз ман Шаҳлои Гулхоҷӣ аст ва сипос мегӯям ки бо мо ҳастед ва бори дигар ба саломҳои шумо посух мегӯям ва мутмаинам ки дар чанд дақиқа дигар бозам ҳамроҳи мо хоҳед буд. акнун рӯ меорам ба хабарҳои хориҷӣ. Ҷеф Сешнс, дӯстони кулли Амрико, мегӯяд ки истеъфономаи худро ба Доналд Трамп, раиси ҷумҳури он кишвар дода ва аз мақоми худ канорагирӣ кардааст. оқои Сешнс дар истеъфономаи худ хитоб ба Трамп гуфтааст ки ин истеъфо бо дархости шумо сурат гирифтааст. раиси ҷумҳури Амрико ки борҳо аз дӯстони кулли кишвараш интиқод карда буд, дар пайи пахши ин хабар дар твиттери худ навишт: Меттью Уайткер, раиси дафтари дӯстони кул, сарпарасти ин мақом хоҳад шуд. оқои Уайткер қаблан дӯстони яке аз аёлатҳои Амрико буд. Доналд Трамп дар твиттери худ зимни қадрдонӣ аз хизматҳои оқои Сешнс хабар додааст ки дар оянда дӯстони нави Амрикоро муаррифӣ хоҳад кард. хабаргузории CNN мегӯяд ки худи оқои Трамп шахсан бо дӯстони кул тамос нагирифтааст то истеъфо диҳад, балки раиси дафтари Коҳи Сафед чунин дархостеро аз ҷониби раиси ҷумҳур матраҳ кардааст. ин шабака дар айни ҳол дар зернависи худ овардааст ки дӯстони кул ихроҷ шудааст. Сешнс ки дар як соли гузашта робитаи начандон гарме бо раиси ҷумҳур Трамп дошт, пас аз ҷанҷоли марбут ба ҳамкории ситоди интихоботии оқои Трамп бо Русия худро аз таҳқиқот дар пайванд ба ин мавзӯъ канор кашид ки ин масъала боиси хашми раиси ҷумҳур шуд. истеъфои Сешнс дар рӯзе сурат гирифт ки Доналд Трамп дар интихоботи миёндавраии Амрико эълони пирӯзӣ кард. узр бинандагони азиз, созмони афи байналмилал рӯзи 7 ноябр гуфт мумкин аст Арабистони Саудӣ 12 шиъамазҳабро қатл кунад, чун онҳоро ба як муассисаи махфии амниятӣ бурданд ки мустақим ба худи шоҳ гузориш медиҳад. дар сурати тасвиби ҳукм онҳоро қатл мекунанд. ҳамаи ин 12 нафарро соли 2016 дар муҳокимаи якҷоя ба ҷосусӣ ба нафъи Эрон гунаҳгор карданд. созмони афи байналмилал гуфт муттаҳамон ба ҷиноятро ба зиндони давлатӣ интиқол доданд ва
фурӯшовандони онҳо аз ин кор ба ваҳшат афтоданд. ҳибо мурайяф раиси бахши умури ховаримиёна гуфт бо назардошти махфӣ сурат гирифтани муқаррароти додгоҳӣ дар Арабистони Саудӣ мо нигаронем ки ин таҳаввулот аломати қатли ногузири 12 нафар аст. Арабистони Саудӣ ин масоилро шарҳ намедиҳад. Авфи байналмилал мегӯяд муҳокимаи дастаҷамъии 12 марди шиа мазҳаб ки солҳои 2013 то 2014 бо 20 нафари дигар дар Арабистон боздошт шуданд одилона сурат нагирифтааст. шиа мазҳабон дар Арабистони Саудӣ дар шарқи кишвар ҳастанд ва аз табъизу нақзи ҳуқуқашон шикоят мекунанд ва гоҳ-гоҳе аз ин амалкардҳои ҳукумат эътироз мекунанд. соли 2016 шайх Нимр ал-Нимр яке аз рӯҳониёни шиа мазҳаб ва мунтақиди шоҳи Арабистони Саудиро қатл карданд. дар шоҳрои Алмато Тошканд як автобуси мусофирбар тирборон шуд. мақомоти интизомии шаҳри Чимкенти Қазоқистон чанд сокини вилояти Туркистони ин кишварро бо гумони тир кушодан ба автобус боздошт карданд. мақомот мегӯянд ҳодисаи тирпаронӣ 5 ноябр рух додааст. чанд сокини вилояти Туркистон савори мошин аз тапонча ба автобус тир кушоданд. дар ҳоли ҳозир нисбати гумонбарон бо моддаи авбошӣ таҳқиқи пешакӣ шурӯъ шудааст. хуб, бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. пасташавии фейсбук ва шабакаҳои дигари иҷтимоӣ дирӯзи имрӯз мавзӯи аслии суҳбат ва ҳайрати аксарият дар Тоҷикистон аст. субҳи 7 ноябр бисёриҳо дар ин кишвар аз хабару навиштаҳои фейсбук маҳрум монданд. фаъолияти шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники, ютуб ва дигар мессенҷерҳо дигар бора қатъ шуд. инчунин дар истифодаи вайбер, вотсап ва телеграм низ муҳдудиятҳо ба назар мерасанд. ҳарчанд корбарон аллакай роҳҳои дигари воридшавӣ ба ин шабакаҳоро медонанд ва ин мушкил зиёд давом нахоҳад кард, аммо дар ҳар сурат VPN ё қулфшиканҳо хароҷоти зиёдатӣ талаб мекунанд ва билохира аксарият мехоҳанд ба ин суол посух бигиранд ки чаро боз сомонаҳо баста шуданд. бархе инро ба ҳодисаҳои ахир дар шаҳри Хоруғ рабт медиҳанд, аммо хадамоти алоқаи Тоҷикистон далели маздуд шудани шабакаҳои иҷтимоӣ дар кишварро ҳанӯз шарҳ надодааст. масъулини маркази ягонаи коммуникатсионӣ ҳам ба хабарнигорон гуфтааст ин ҳолат аз онҳо вобаста нест. бори охир дар Тоҷикистон моҳи августи соли равон пас аз ҳодисаи ҳамла ба сайёҳон дар Данғара фаъолияти шабакаҳои иҷтимоӣ қатъ шуда буд. танҳо як ширкати азими чинӣ ҳадди ақал фаъолияти 10 корхонаи коркарди пахтаро дар минтақаи Кӯлоб аз пой даровардааст. ширкати чинии Ҷунтаи Данғара Синсилу Текстил аз соли 2016 дар ноҳияи Данғара ба кор пардохт, аммо моликони корхонаҳои коркарди пахтаи минтақа мегӯянд дар ин муддати кӯтоҳ ширкати чинӣ дар рақобат бо онҳо пирӯз шуд ва корхонаҳои маҳаллӣ аз кор монданд. ба нақли маъмурони корхонаҳои пахтатозакунии минтақаи Кӯлоб, таҷҳизоте ки онҳо дар ихтиёр доранд аксаран кӯҳнаву фарсуда шуда ба оне ки ширкати чинӣ дар ихтиёр дорад аслан қобили қиёс нест. кӯшиши рақобати корхонаҳои маҳаллии пахтатозакунӣ бо ширкати азими чин пойгаи Ҳасани Аробакаш бо мошинро мемонад ки бо аспаш талош дошт аз мошин пештар гузарад. барои мисол ширкати Самар ба нақли моликонаш то омадани чиниҳо 25 000 килограмм ва ё 25 тонна пахтаро коркард мекард ва дар мавсим аз 60 то 80 коргар дошт. аммо имрӯз ин корхона комилан бекор хобидааст. ба гуфтаи Муслиҳиддин Фазлиддинов, раҳбари кулли ширкати коркарди пахтаи Самар дар ноҳияи Восеъ, аксар корхонаҳо пас аз вориди бозор шудани чиниҳо ки аз давлаташон бебаркаш қарзҳои имтиёздор мегиранду мушкили молӣ надоранд аз кор монданд. мо рақобатро мефаҳмем, танҳо мехоҳем давлат ба мо ҳам ҳамон имтиёзҳои андозие ки ба чиниҳо додааст бидиҳад, гуфт ӯ. коршиносон ҳам мегӯянд бе кӯмаки давлат корхонаҳои насоҷии тоҷик наметавонанд ба по хезанд. як собиқадори соҳаи саноати насоҷӣ мегӯяд мушкили рақами яки корхонаҳои саноатии насоҷӣ ин аст ки маблағҳои гардоне надоранд ки истеҳсолотро ба роҳ монанд. фоизи қарзи бонкҳо хеле баланд аст ва корхонаҳо барои қарзгирӣ риск намекунанд. чун аз фоидаи ба даст меомада рӯйпӯш кардани қарзи бонк ва фоизҳояш ғайриимкон аст. дар пасманзари рақобатро бохтани корхонаҳои маҳаллӣ ширкати чинии Ҷунтай фаъолияташро дар минтақа густурдатар мекунад. президенти Эмомалии Раҳмон рӯзи 5 ноябр ҳини сафари хеш ба
нояи Данғара бо қайчи задани лентаи сурх боз як корхонаи азими ресандагии ҷунтайро ба кор андохт. Ба гуфтаи раиси ҷумҳур, ин корхонаи чинӣ иқтидори коркарди 25 000 тонна нахи пахтаро дар як сол дорад. Танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 8 000 тонна ришта истеҳсол карда, дар 2 соли охир 13 000 тонна риштаи пахтаро ба Чин содир кардааст. Нақшаҳои ин ширкати азими чинӣ дар Тоҷикистон бо ҳамин хатм намешавад. Қарор аст ин ширкат то соли 2020 корхонаи бофандагӣ ва рангуборкунии матову дузандагиро фаъол кунад. Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи вазорати идораҳо дастур ба ин ширкати чинӣ барои муҳлати сохта ба истифода додани корхонаҳои нав мусоидат кунандро додааст. Ва як хушхабар ҳам дорем. Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дар бораи бозгашти иштирокчиёни Олимпиадаи байналмилалӣ оид ба арифметикаи зеҳнӣ ё худ Genius Kids 2018 хабар медиҳад ки аз 2 то 5 моҳи ноябр дар Русия баргузор шуд. Дар олимпиадаи мазкур ки 400 нафар хонанда аз 12 давлати дунё иштирок доштанд, Тоҷикистонро 40 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар намояндагӣ карданд. Ба хонандагони тоҷик муяссар гардид ки 35 медал, 8 медали тилло, 11 медали нуқра ва 16 медали биринҷиро соҳибӣ намоянд. Шоҳ ҷоизаи озмуни Genius Kids 2018 насиби Исломзода Абубакр, хонандаи синфи 8-уми литсей барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе гардидааст. Тибқи маълумоти ин вазорат, аз аввали имсол хонандагони кишвар дар 19 олимпиадаи байналмилалӣ ки дар давлатҳои Қазоқистон, Ҳиндустон, Руминия, Русия, Малайзия, Булғория, Амрико, Ҷопону Хитой баргузор гарданд иштирок намуда 248 медал ба даст оварданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 115 медал бештар будааст. Хуб, бинандагони азиз, дар ин қисмати суҳбат бозам нигоҳе меандозем ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои Тоҷикистон. Тибқи қурби муайян кардаи Бонки Миллӣ, имрӯз 1 доллар 9 сомониву 42 дирам, 1 евро 10 сомониву 83 дирам ва 1000 рубли русӣ 142 сомониву 50 дирам арзиш дорад. Вале ба гуфтаи ҳамкорони мо бозам дар ҳар бонк ба ҳангоми иваз кардани қурби асъори хориҷӣ мин ҷумла қурби рубли русӣ фарқият аз 1 то 10 сомонӣ дида мешавад. خب بینندگان عزیز، این تقریبا 18 دقیقه من با شما صحبت کردم و در این بخشی صحبت بازم به شما یادآور میشم که ما رو در جریان روز همراهی کنید، چون قرار است ما تفصیلات رو درباره آشوب و یا اسیان زندانیان در محبس شهر خوجند برای شما خبر بدیم و طور همکاران ما میگویند طبق معلوماتی که آنها در دست دارند در پی این آشوب افراد کشته شده هم از این طرف و از طرف محبوسان نیز هست که ما حتما در این باره برای شما معلومات خواهیم داد. و یک موضوع دیگر هم هست که قرار است در تاجیکستان جزا رو برای تجاوز جنسی سخت‌تر کنند و در این باره علاقه پیشنهاد به حکومت ارسال گردیده است و ما رو پیگیری کنید. ما در این باره برای شما حتما گزارش پیشنهاد خواهیم کرد. و همچنین از صحبت زینورا پولود و آوازخوان تاجیک نیز برای شما میگوییم که طول چند روز اخیر یک صحبتی که او در شبکه طلوع افغانستان یک سال پیش کرده بود خیلی بحثا رو گرم کرده است که طوری در این بحثا کاربران گفتن زینورا نتوانست از خوب صحبت کند و در این باره همکاران ما نظر خود زینورا پولود و رو پرسیدن که فکر میکنم برای شما نیز جالب است. از این خاطر خبر و گزارش‌های ما رو در آزادی ویدیو کانال رادیوی آزادی پیگیری کنید. همچنین در www.azadi.org وبسایت رادیوی آزادی بخوانید، تماشا کنید. در صفحه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز ما رو جستجو نمایید. و یادم نرود ما همچنین یک صحبت داریم با حاجی پیاده، نفری که طوری شما میدونید یک شخصی شناخته در تاجیکستان است و علاقه توانسته است چندین کشورها رو پای پیاده طی کند و بالاخره به دفتر مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ نیز مهمان بود و همکاران ما با او صحبت جالب انجام دادند. خب طوری میبینید
امروز ما خبرگزاری‌های زیاد داریم چون روزنامه آغاز شده است و من از همه شما سپاس میگم که ما را هر صبح تماشا میکنید، برای ما پیام میفرستید، برای ما زنگ میزنید، اظهار منتداری میکنید. ما نیز همه شما رو بینندگان عزیز احترام میگذاریم، دوست می‌داریم و هر تلاش ما هم برای شما از آن است تا سر وقت با خبرهای تاجیکستان و جهان از دست اول آشنا شوید و هر خبری که در رابطه با مهاجرت بود مطمئن باشید که ما حتما یکم شده برای شما بینندگان عزیز که اکثریتتون از روسیه ما رو تماشا میکنید و مهاجر مهنتی هستید حتما خبردار خواهیم کرد. و من بازم بعدی با آخر رسیدن این پخش مستقل میبینم که چی سوالهای برای ما ارسال کردید و کوشش میکنم با این سوالهای شما در جریان امروز و یا پخش‌های دیگری مستقیم پاسخ بگویم. باقی با شما خداحافظی نمیکنم و همه شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در سرخط خبرهای مهم تاجیکستان و جهان منتظر میشم که واقعا هم خبرها خیلی زیاد است. ما رو پیگیری کنید و روزی خوب داشته باشید.